Asmani sezirarangiye umwaka wa 2025-2026 wavuga ko ari sezo yagenze gute kuri Asmani? Mwakoze kumenya jambo sezo yanje ndashaka kuvuga cyambere sezo yanje yaragenze urabizi bari binaniye kuva totanguye ariko Imana yaradukurikiye toratanguye kuitwara neza muri championnat. Njewe ndavuga ko ndashima Imana kubera sezo yanje yaragenze neza kubera twahejeje championnat turi kwa kabiri nabwo turagenda kutina Confederation Cup. This is my season is end very good. Yeah. Asmani ni sezo navuga ngo mwagiye gutangira Rayon Sport iri hasi mu buryo bwo gutsinda ariko navuga ngo muyirangije muri aba kabiri mwabifashijwemo n'iki mbere na mbere. Tore tufise ibibazo by'abatoza wizi umutoza wese ari kuza muri equipe yacu ari kuzana ibintu bishasha ariko uyu yaraje yaratwereka nuko tore tuteguye imikino yarasigaye tabikoze neza n'imbaraga nyinshi cyane nuko Imana yadufashije twatwaye ikibazo cya kabiri. Yeah. Asmani waje muri Rayon Sport ubona urukundo rumeze guterwa abafana bakwakire bate? Kuva naje muri Rayon Sport narababwirwa mbere ko byari bikomeye kubera pressure y'abafana ya Rayon Sport ndahizi is big team ni equipe nguru cyane abafana barakeneye itindi misi yose. It is good pressure and abafana ndabakunda kubera baraza imisi yose ko twatsinze baraje kutukurikira. It is big love which them I like and appreciate. Kuri match ya Kiyovu twabonye abafana buze stade yari motivation imeze gute kubakinyi? Tore tusabye abayobozi batubwirira abafana baje kudukurikira kubera ko abafana bahari na kintu kimwe twari dushoboye ijya munsi baradufanye kabisa baratwereka ko barakunda equipe yabo natwe turashira umutwe ko ari equipe y'abandi turi kukiniraho turashira imbaraga hose kubera equipe itera imbere. Muri iriya match ya Kiyovu twabonyemo amaksi yakomeye hari ya Emery yakuyemo umupira mbere y'izamu neza wenda kujyamo umupira wa Kabange yakuyemo ziri action nk'abakinnyi mwe mu kibuga byari bimeze bite duhishusha umukunzi wa Rayon Sport dukurikiye yumva ukuntu mwe mwari mumeze mu kibuga? Byari bishushye cyane tubizi ko match yari yiteguye neza cyane twese na Kiyovu yarakinye neza cyane ariko yama action abakinnyi bacu barakuye mu magori ni kuvuga ko tufise abakinnyi bameze neza na bari mu mutwe bari tayari bafise good level kubera jya umupira Emery yakuyemo nagari umukinnyi wose arashobora kubikora ibyo ngibo. It is good level for Bayisenge and I appreciate the work they do na Kabange yose yarabikoze byaturetse ko tufise abakinnyi bashoboye niyo mpamvu turabasigarana kubera tutegure next season we are together. Yeah. Ni Rayon Sport yagize abatoza benshi muri saison mu recruiter hari ingingo kuza kwa hari ingingo na gahunda ya dufise pla tuganire kuri gahunda ya dufise pla yo wumvishe dufise pla umukunzi wa Rayon Sport akwiye kumva iki? Ya tufise plan ni kuvuga ni coach yarazanye mu mutwe yacu bakini yaragiye hanze y'abakini kushika no kugahuza n'abafana ijya plan baravuze ni plan yo kurangiza championnat tufise akantu. Ya niyo bitwari tuteguye toratsinzwe kuri match ya EPR ariko nago tora give up toraongeye gukora ariko ubu ngubu plan yabonetse tuje kutina African Cup. That is good things bro. Asmani byose zirarangiye ariko agiye kuzindiki twitege Asmani umeze ute muri sezo? Sezo iri kuza mu Rwanda namaze kuhamenya naraje ndi mushasha narabaye na ibibazo bishi cyane byo kumenya mu Rwanda nuko championnat ikorwa ariko ubu ngubu nabonye ko next season is going to not be my first time I play here around. I'm going to be adapted and I do the best things inshallah. That's going to make easy. Asmani ni sezirangiye navuga ngo mu bakinnyi ba Rayon Sport twagiye tubona buri match kwigiye kuba tukabona Asmani utsinze igitego kuri derby iriya motivation iva he ama derby yose watsinze ibitego derby heruka atsinze igitego yayibanjije watsinze igitego biba bisobanuye iki ku mukinnyi wa Rayon Sport? Njyewe byanshimishije cyane mu Rwanda gutsinda ku maderby yose ariko nago nabikoze kubera njyewe nabikoze kubera abafana barazanye benshi cyane ndagomba kubereka ko bafise umukinnyi akomeye no kubereka ko dufise abafana barakeneye ibintu byiza cyane. Byari bitugoye gutsinda APR but I know next season we will do better than this season inshallah. Mugiye gutegura CAF Confederation Cup mwabonye qualification ku mukino wa Kiyovu Sport ni qualification nziza
twitege ko Rayon Sport ishobora kuzagera mu matsinda nk'uko abakunzi ba Rayon Sport babyifuza ikaba yanaharenga. Byose birashoboka urabizi, kandi abakinnyi tumaze kumenyerana, benshi cyane abakinnyi turasigarana, na benshi ntabwo ndabizi ko yabagiye gushira amasezerano kubera tutangure championnat turamenyerane. Gusa plan yacu turacyayifise yo kwinjira mu phase de group ya Confederation Cup. I know it's gonna be easy for us because we are working for that and we try to be the best about this season inshallah. Shaka comment yawe kuri Kwizera ni umwe mu bazamu abakunzi ba Rayon Sport bakunda, ariko rimwe na rimwe yafashe umupira baravuga bati umutima urabariye bite n'uburyo acenga gukoresha amaguru. Mwebwe nk'abakinnyi mukinana ni umukinnyi mufata gute Kwizera? Ijya pressure abantu bafise ko Kwizera yabonye yasatse mu mupira ni mwebwe murayifise, ariko twebwe bakinnyi tubizi ko ni umukinnyi mukuru. Ibintu byose arabikora kandi arabikora ni mu myitozo imisi yose, na mistake nimwe yakora. Mistake yose Olivier Aboni yakoze ni football, birashoboka na birashika, ariko ko twebwe bakinnyi tubonye Olivier Kwizera afashe umupira tubizi ko umupira iri mu maboko y'umuntu mwiza cyane n'umu goalkeeper akina neza. For us we don't have pressure if Olivier Kwizera amasezerano ya Olivier yagiye kurangira, ariko turavuganye na Kwizera tumubwiye ko turacyamukeneye abakinnyi. Ni twebwe turimo aba acteur wa equipe, turabizi ko Kwizera turacha turi kumwe next season. Turavuganye. Asuma rutayizamu wa APR FC niwe usoje champion ari top scorer. Twitege ko Asuma ushobora kuba top scorer muri season igiye kuza. I don't know, but I think it's gonna be good for me also. And he's a good player. Yarakinye neza, yarashoboye, yarayiretse ko ari wa mbere mu bantu barashinde ibitego byinshi cyane, ariko njewe ndamukomera amashi kandi nanje narabuze match nyinshi cyane sindakina. I know if they is still here next season we will do a very good battle. Far yaravunitse, ni colleague wawe ariko ni inshuti yawe cyane. Kuvunika kwa Far byaba byarabagizeho ingaruka ki muri Swad? Fangane yaravunitse byaratubabaje cyane kubera ni umukinnyi afise imbaraga nyinshi cyane muri equipe kandi aradufasha. Niwe ari muri plan yacu, naracari fise na ari muri plan yacu, narakomera kuba muri plan yacu. Yaravunitse kubera ijya match yaturakinira Muhanga. Turababaje cyane bakinnyi kubera ni umuntu yadufashe cyane, urabizi ni umuntu top scorer, aratinda, turakundana n'umugenzi wanje cyane. Gusa ndashaka kumusengera Imana imukurikire imugarurire vuba mu kibuga. Asuma iyi sama tugiye kwakira Sekafa Kagame Cup hano mu Rwanda, hazaza amakipe akomeye. Tugerageje kumva amakuru twakuye, hari amakipe akomeye cyane ashobora kuzaza. Urizeza ko Abareyo mushobora kujya mwajya final cyangwa mukanayitwara? Turacyafise plan kandi turacyafise plan kandi plan yacu tufise iracari mu bakinnyi n'abayobozi n'abatoza, ntabwo twashize hanze. Iracari private. Turi gusoza, ni abahe bakinnyi muri uyu mwaka uvuga ngo bitwaye neza muri Rayon Sport, uvuga uti abangaba mbahaye indabyo muri plateau dufise bagezeho nka 90% cyangwa 100% muri Rayon Sport? Abakinnyi uvuga ati abangaba barakoze cyane nka batatu cyabane. Nta mukinnyi n'umwe njye nakubwira ko yaratwaye neza. Twese turakina neza, twese n'abandi batarakina, twese turi tayari, bose baratwereke ko bari tayari. Nta numwe yarakoze byinshi cyane kureka hundi kubera turakina equipe nimwe, performance ni nimwe, twahejeje championnat turi kwa kabiri, turakina CAF. Nta mukinnyi numwe arenga hundi, twese turi kuri good level kubera kukinira Rayon Sport urabanza ube umukinnyi mwiza cyane. Asuma dusoza Bruno Ferry twabonye mufitanye ibintu by'ibibazo, ariko ubu ngubu hari ingingo tubona gukinisha cyane. Ijambo rimwe kuri hari ingingo. Ari ngo n'umuntu azi gutoza cyane ubizi, kandi yaraboniye ikintu muri njyewe. Yarambwiye gusa nikore ibintu nifise mu mutwe yanje, nta kintu kimwe yaranyeretse. Yarambwiye ko ndi umuntu mukuru, ngende ko tufise match, nakire mu mutwe wanje ko ari abantu barategereza tutsinde match yose. Responsabilité yarayimaye kubera ndi umutaka wa equipe. Ndamushimira cyane ko coach wanje yaramaye confiance nyinshi cyane kandi arangunda. Ni umutoza afite experience nyinshi cyane mu mupira y'amaguru mu Rwanda.